Subhanallah, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة الله أكبر الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته والحضرة أخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين خمس الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا
كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور جل جلاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال
والإكرام أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا محيي الموتى برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدمها ما لا من السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين
وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى وقالوا قد مس آباءنا الضراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم انصرنا والمسلمين، اللهم احفظنا والمسلمين، واكفنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين. نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا يا رب يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 وبحمده دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم لك الحمد إليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعدنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا ربنا يا رب العالمين يا مجيب السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu min dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin dan pemirsa live streaming yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Ahad 16 Juli 2024 Masehi atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah 1445 Hijriah. Telah hadir bersama kita Mukarram Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ilham Ismail SHI MBIKOM. Yang akan menyampaikan materi dengan tema menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, ada baiknya kita membaca umul kitab surah Al-Fatihah. Al-Aziniat wa ila hadirin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya marilah kita bersama kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ilham Ismail SHI MBIKOM. Pada Ustadz kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Astaghfirullahalazim. Al-Fatiha ala hadhihi an-nihya wa likulli niyatin salihah wa biniyati salamah wa biniyati tuhbitu adilah wa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa biniyatil qabul wa tamam qusul ila Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala niyati sihhati wal afiyati bis salama sya'ilahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين سبحان الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وملازنا وزحمنا وعلى سدتنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Subhanallah wa bihamdihi subhanal azim astaghfirullah alazim subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Agung yang insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada tempat kita meminta selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada tempat kita memohon selain kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tiada tempat kita memujah dan memuji selain Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa kita puji. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa kasih nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat iman yang selalu ada di dalam hati kita. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua senantiasa banyak membaca salawat Nabi. Semoga kelak di yaumul hisab nanti kita semua akan dikenal oleh Nabi dan akan mendapatkan syafaat ataupun pembelaannya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi saya tentunya bagi umat-umat Nabi Allah Muhammad yang senantiasa banyak membaca salawat kepada Nabi. Inna Allah nasib yaumil qiyamah aktsaruhum alaihi salatan. Sesungguhnya manusia yang paling dekat denganku di yaumul qiyamah nanti, dialah yang senantiasa banyak membaca salawat kepadaku.
Bapak Ibu sekalian, insya-Allah kita semua senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia yang dhaif, kita sebagai manusia yang lemah, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal di alam semesta ini, tinggal dan hidup di alam dunia ini, tiada lain hanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kujadikan jin dan manusia illa liya'budun, kalau bukan untuk ibadah kepadaku. Nah, Bapak Ibu sekalian, insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, ada ibadah-ibadah wajib, ada ibadah-ibadah sunnah. Mesti kita pahami bahwasanya walaupun Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk selalu ibadah kepadanya, walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan kita hidup di muka dunia ini kalau bukan untuk ibadah kepadanya, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh untuk diibadahi. Walaupun Allah Subhanahu mengucapkan kepada kita, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun." Tidaklah kata Allah, ku jadikan jin dan manusia illa liya'budun, kalau bukan untuk ibadah kepadaku. Dalam artian bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh untuk diibadahi. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh dengan ibadah puasa kita. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semua untuk menunaikan zakat, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh dengan zakat kita. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita semua untuk salat 5 waktu, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh dengan salat kita, tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah butuh dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Seandainya saja Allah Subhanahu wa taala butuh dengan ibadah yang kita lakukan, apa bedanya Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluk? Apa bedanya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk? Kalau kita sebagai manusia biasa, Bapak Ibu sekalian, kita butuh pertolongan orang lain. Kita butuh pertolongan orang lain. Kita kelilipan. Pacak tak niup mata dewek? Zainal. Kelilipannya Zainal. Ustaz. Ngapa ji? Mata kena kelilipan. Tong tiba. Artinya butuh pertolongan orang lain. Tak baca kita niup mata kita ketika kelilipan. Artinya kita manusia ni butuh dengan pertolongan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah butuh dengan semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Allah tak butuh dengan solat kita apa. Allah tak butuh dengan zakat kita. Allah tak butuh dengan sedekah kita. Allah tak butuh dengan infak kita. Allah tak butuh dengan puasa kita. Allah tak butuh dengan haji kita. Haji man istata'a ilaihi sabila, bang diujung oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang mampu. Jadi kalau haji ini hakikatnya mampu itu dalam pandangan Allah. Hakikatnya mampu itu dalam pandangan Allah. Tapi syariatnya kita mesti menunaikannya. Sehingga pesan Nabi, ta'ajjulil hajj, bergancanglah kamu, kata Nabi, pergi haji. Karena kamu tak tahu apa yang terjadi dengan kamu tu besok. Tahun ini kita ada duit, tahun depan belum tentu ada duit. Maka yang badan kuawa yang mampu untuk pergi haji, walaupun memang mahal, nak 100 juta, nak 200 juta, nak 300 juta haji plus baik. Haji undangan 400 juta, tapi muskil. Kalau ada duitnya laju kalah. Ya, haji ini man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala.
Hakikatnya bukan pandangan manusia. Artinya mak ini, ketika kita pengen menunaikan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam yang kelima, Bapak, kita minta kepada Allah. Walaupun ngomong gaji pas-pasan, makan pas-pasan, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mandang kita mampu untuk menunaikan ibadah haji sebagai tamunya Allah Subhanahu wa taala, duyufullah, subhanallah, kita datang sana sebagai tamunya Allah Subhanahu wa taala, Bapak. Yang namanya tamu, yang adanya yang namanya tamu pasti di apa nama? Di spesialkan, dikhususkan ya Allah. Okay? Kita datang, ada kiai datang tempat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, alhamdulillah kiai. Alhamdulillah senengin aku kiai, baca kiai sanjung tempat aku, alhamdulillah. Ketika ada tamu datang tempat kita, apa yang ada di dalam rumah kita, kita metu ke? Betul tak? Bahkan nak minum, Ustaz, kiai nak minum apa? Nak kopi, teh, susu, sirup. Nah, kita tahu ke baik. Ada celimpungan, kita metu ke? Ada laksan, kita metu ke? Ada burgo, kita metu ke? Ada pempek, kita metu, kita hidang ke gal. Lah tamu, Pak. Sepelit-pelit manusia. Ketika ada tamu datang ke tempat dia, tapi tamu itu wong yang paling disenangi dia. Sepelit-pelit manusia. Ketika ada tamu datang ke tempat dia, tapi tamu itu wong yang disukai, wong yang disenangi, Pak. Yang disenangi. Pasti segala yang kasih itu di metunya, Pak. Ngapa? Dia senangi. Tamu pas dia mulai. Begitu juga tamunya Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat, segala doa dikabulkan oleh Allah. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya mampu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya ada kisah. Berapa tahun lewat, ada wong kaya, Pak. Ada wong kaya nak pergi haji. Daftarlah di satu travel. Saat itu Haji Plus masih 70 juta. 70 juta 2008, 2007, 2008. 70 juta. Saat ini Haji Plus kurang lebih 300 juta, Pak. Saat itu 70 juta. Jadi dua laki bini ini datang ke travel. Daftarlah dia, alhamdulillah. Dah selesai daftar, balik. Bininya ngoceh. Pak, alhamdulillah kita insyaallah tahun depan pergi haji. Ya mah, inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Kita dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tahun depan kita pergi haji plus 10 mah. Alhamdulillah, Pak. Tapi setahu mama, ibadah haji itu ibadah fisik. Ibadah fisik butuh fisik yang kuat. Nak tawaf keliling butuh fisik yang kuat. Nak sa'i cak iduk juga, Pak. Nak melantar jumbo surga cak itu, Pak. Jadi maksud mama, iya, Pak. Papa ni kalau tak kuau kayak sana, Pak. Kalau kayak sakit papa ni, no mama ni man sakit makan obat. Papa nak makan obat beda sekenuan, Bapak dua hati yang nggak cocok. Jadi maksud mama, Papa kan tiap minggu dipijit kuali wak itu nah. Coba ajak bewak yang galak mijit di Papa itu nah. Papa tuh sembuh tuh lah kalau dipijit kuali wak itu. Jadi kita ajak bela apa? Sudah mancak tuh kita ajak. Datangnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa sehat, alhamdulillah, wak pengen nak pergi haji. Bonaan. Siapa yang dah galak pergi haji? Nah, insyaallah, Wak, tahun depan pergi haji dengan aku. Benar ke? Tai. Tidak, Wak. Alhamdulillah daftar ke Bulog. Wak tadi nyelok pergi Wak tahu dewek, ibadah haji itu ibadah fisik. Sikil aku ni betis aku ni sakit tu lah, Wak. Jadi jangan catat Wak, pijit ke aku sana. Pendek bacaannya. Nah, laju di daftari pergi haji. Sudah, alhamdulillah tahun depannya berangkat haji plus laju pegang bertiga. Wong kaya tadi dua laki bini sama
waktu kang pijit tadi Bapak. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah, di Madinah, sampai balik ke Palembang haji plus kan sebulan Pak. Sampai balik ke Palembang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala wong kayo tadi sehat wal afiat. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala betis wong kayo tadi sehat wal afiat. Artinya selama di Mekah sampai balik di Palembang tidak tercekel betis wong kayo tadi Bapak. Tidak tercekel betis wong kayo. Artinya Allah Subhanahu wa taala pandang waktu kang pijit tadi mampu untuk menunaikan ibadah haji. Allah kasih jalan baginya. Ya. Melalui rezeki wong kayo tadi. Subhanallah. Nah, Bapak sekalian, insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Boleh kita minta, ya Allah ya Tuhanku, kita berdoa Pak. Ya Allah ya Tuhanku, pandanglah aku ini sebagai hamba-Mu yang mampu untuk menunaikan ibadah haji. Insyaallah Pak, dikasih jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mampu untuk menunaikan ibadah haji. Nah, Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan dan bahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait semua ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah butuh dengan semua ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Jadi siapa yang butuh? Siapa yang butuh Pak? Kita yang butuh. Walaupun Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita puasa, wajibkan kita salat, wajibkan kita zakat, wajibkan kita haji, kita butuh dengan semua itu Bapak. Allah tak butuh salat kita, Allah tak butuh zakat kita, Allah tak butuh haji kita, Allah tak butuh sedekah kita, Allah tak butuh infak kita, Allah tak butuh puasa kita. Tapi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah, yang dhaif, butuh akan semua itu. Kita butuh sedekah, kita butuh infak, kita butuh puasa, kita butuh haji, kita butuh salat. Subhanallah, Allah tak pernah butuh. Tapi kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala lemah, yang dhaif ini butuh akan semua itu. Artinya Bapak, kalau kita butuh dengan ibadah, tak akan kita tinggalkan Pak. Kita ni hidup di dunia ni butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal. Betul tak? Cak mana kita bisa dapatkan tempat tinggal? Cak mana kita bisa mendapatkan tempat tinggal? Berbagai macam jalan Bapak. Ada yang nyewa, ada yang kredit, ada yang mungkin beli cash, pengen dapat tempat tinggal. Kita butuh makan, butuh minum, kita pergi begawi, pergi subuh, balik subuh lagi, pergi pagi, balik malam. Nggak butuh nak makan gitu, nak cari nafkah. Tak kan kita tinggalkan. Nah, begitu juga solat, ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Kita butuh dengan semua itu. Memang betul nih Pak. Solat itu miftahul ibadah. Solat 5 waktu itu kunci semua amal, kunci semua ibadah. Kunci semua ibadah. Pengen puasa kita, zakat kita, sedekah kita, infak kita, haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kuncinya ada di solat. Dan Nabi kalau solatnya diterima oleh Allah, amalan yang lain pun akan diterima oleh Allah. Kalau solatnya kosong, solatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal yang lain pun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, infaknya pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak, ternyata telah dikatakan dulu Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam, ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, dapat apa engkau ya Muhammad setelah engkau ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Dikasih hadiah kan engkau ya Muhammad? Aku dan umatku, kata Nabi Allah Muhammad, dapat hadiah dari Allah. Ini hadiah. Salat 5
waktu. Sebelum dari 50 menjadi 5 waktu. Di situ Bapak ngomong Nabi Musa alaihissalam, ya Muhammad, sungguh umatmu tak akan mampu, tak akan sanggup solat 5 waktu. Nabi Musa alaihissalam dah ngomong, umatmu tak akan sanggup ya Muhammad, tak akan mampu solat 5 waktu. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan 5 waktu, cukup 1 waktu saja. Jadilah aku sudah malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak, ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam, ya Muhammad, sungguh umatmu tak akan mampu solat 5 waktu. Betul tidak Pak? Betul tak Pak? Betul tak? Betul. Banyak yang mengaku sebagai umatnya Nabi Allah Muhammad tak mampu solat 5 waktu. Banyak yang mengaku sebagai umat Islam tak mampu solat 5 waktu Bapak. Ngapa tak mampu? Ngapa tak mampu Bapak? Ngapa tak mampu? Banyak setan badannya. Itulah setan tersinggung Pak, disalah-salahi. Oi manusia, tugas aku nih ngoda kau baik. Kau tak semayang, urusan kau dengan Allah. Dikit-dikit nyalai setan, dikit-dikit nyalai setan, dikit-dikit nyalai setan. Kau tuh setan, singgung setan Pak. Ngapa tak sanggup, tak mampu solat 5 waktu? Sebab tidak ada keinginan, tidak ada kemauan untuk menunaikannya Pak. Tak katik keinginan, tak katik kemauan untuk menunaikan. Kalau dia punya keinginan, dia punya kemauan untuk menunaikannya, sesempit apapun waktu yang dia miliki, sesibuk apapun dia Bapak, dia tidak akan tinggalkan. Tapi kalau tak katik keinginan, tak katik kemauan untuk menunaikannya, seluas apapun waktu yang dia miliki, sesantai apapun waktu yang dia punya, tetap dia tinggalkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku tanya Pak, kenal tak kamu dengan iblis? Kenal tak dengan iblis Pak? Iblis, bahasa Palembangnya blis. Kenal tak Pak? Pak? Hoi, tidur apa kamu? Kalau kamu kenal berarti ada kamu WA-nya, berkawan kamu. Tahu dah begitu tak kenal dengan iblis. Pak, kalau ini tak bayun buat kita Pak. Kalau kita nak banding-banding Pak, ibadah kita dengan iblis tak sebanding Pak. Ibadah kita dengan iblis tak sebanding. Siapa ngomong iblis dulu tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu sebelum nama jadi iblis namanya Azazil. Azazil. Jadi yang masing-masing ngenjuk nama anak, ngenjuk nama cucung ya jenal pas akikah. Bapak Ibu sekalian, kata MC, alhamdulillah di depan kita ada bayi laki-laki. Kita doakan anak ini menjadi anak yang soleh. Doakan anak ini menjadi anak yang senantiasa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan resmikan anak ini dengan nama Ahmad Azazil. Nama iblis. Yang masing-masing. Nak banding-banding ibadah kita dengan iblis tak sebanding Pak. Dulu tinggal di mana iblis? Tinggal di mana? Di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya golongan bangsa jin, bukan malaikat, satu-satunya golongan bangsa jin yang hidup dan tinggal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu berkawan dekat dengan malaikat Jibril alaihi salam. Dia punya jabatan sebagai panglimanya Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya golongan bangsa jin Pak, yang hidup dan tinggal di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli ibadah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
kisah iblis laknatullah alaih, sampai julukan iblis LA, bukan LC. Kalau LC ustaz-ustaz itu, ini iblis LA laknatullah alaih, sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu sebagai tabayun buat kita Bapak. Ada sebab dah iblis itu sampai dimetuk oleh Allah Subhanahu wa taala surganya Allah. Ada sebab tak Pak? Ada sebab tak? Ada. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan makhluk yang namanya manusia, Allah tunjuk tahu kepada semua malaikat-malaikat Allah, termasuk Azazil, si iblis laknatullah alaihi saat itu Bapak. Aku kata Allah akan menciptakan satu makhluk lagi yang namanya manusia. Belum Allah ciptakan manusia, belum Allah ciptakan Nabi Adam AS, tapi Allah sudah jelaskan dulu manusia tu cak ini, kelebihan manusia tu cak ini, dijelaskan oleh Allah. Saat itu iblis mempunyai penyakit hati Pak. Iblis mempunyai penyakit hati. Yang pertama hasad. Hasad itu tidak senang apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, Azazil, si iblis itu tidak senang Allah akan menciptakan manusia. Iblis tak senang dengan kelebihan-kelebihan manusia. Iblis tak senang dengan kelebihan Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua hasud. Penyakit hati yang hasud. Iblis mencoba menghasut temannya, malaikat Jibril alaihissalam. Jibril, apa iblis? Cak itu kikir apa? Cuba kau ngomong kepada Allah, tak usahlah menciptakan manusia tu. Kaget membangkang baik manusia tu. Jadilah kita ni hamba Allah kalau taat kalau kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia kayak bangkang tu, maksiat tu lah kepada Allah. Ya sudah, dia sampai kepada Allah. Tapi Allah Maha tahu apa yang tidak kamu ketahui. Lah sampailah Bapak Ibu sekalian waktunya Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu makhluk manusia. Yang pertama kali yakni Nabi Adam alaihi salam. Dikumpulkan semua malaikat-malaikat Allah, termasuk Azazil saat itu Bapak. Allah uji ketaatan hamba Allah saat itu. Ketaatan malaikat Allah uji. Ketaatan Azazil si iblis laknatullah alaih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujiannya? Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujiannya? Wa idz qala rabbuka lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal. Allah perintahkan semua malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, termasuk Azazil si iblis, untuk apa Pak? Untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Semua malaikat Pak sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Tak kata yang dah sujud. Padahal tiada boleh sujud selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa malaikat Allah Subhanahu wa taala sujud kepada manusia? Kenapa malaikat Allah Subhanahu wa taala sujud kepada Nabi Adam alaihissalam? Ni Pak, bukan sebab kemuliaan Nabi Adam, bukan sebab kelebihan Nabi Adam, bukan, tapi sebab apa Pak? Allah yang kasih perintah, maka malaikat sujud Pak. Menunjukkan sangkin patuh dan taatnya semua malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Saat itu yang nandak sujud cuma kau. Jingok je Azazil. Apa dah sujud? Penyakit hati yang ketiga, sombong. Ngapa ya Allah aku nak sujud kepada Adam? Hana khairum minhu ya. Aku ni lebih baik daripada Adam, kata iblis. Tak pantas aku ni ciptakan olehmu ya Allah. Aku ni api, Adam tak nak lihat bau busuk. Tak pantas api nak sujud kepada tanah. Sombong ni ya Allah, sombong betul kau. Diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat SP3, tak balik-balik lagi sampai saat ini. Tak balik-balik lagi. Nyesel Pak iblis. Nyesel sejadi-jadi. Nyesel Pak, nangis sejadi-jadi.
Bukan iblis yang nyesel, yang nangis. Malaikat juga sedih. Ngapa sampai kawannya diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sampai di situ. Namanya Azazil diganti oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi iblis. Tidak hanya sampai di situ, wujudnya juga diganti oleh Allah. Yang sebelum wujudnya bagus ganteng, Pak, diganti wujud yang paling jahat. Dan tidak hanya sampai di situ, Bapak. Setelah kiamat nanti iblis disiksa masuk di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya iblis minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dipanjangkan usia. Apa tujuannya? Untuk menggoda anak cucu Nabi Adam. Ini tabayun buat kita kalau, Pak. Aku tanya, banyak tak salah iblis saat itu, Pak, sampai dimetuk oleh Allah? Banyak tak? Siapa ngomong banyak? Hasad, hasud, sombong itu penyakit hati. Kesalahan iblis saat itu cuma sikok, Pak. Kesalahan iblis saat itu cuma ini tabayun buat gitu. Cuma sikok sana. Apa salahnya, Pak? Sombong itu penyakit hati, Mang Cek. Apa salahnya? Dak galak sujud kepada Nabi Adam. Artinya iblis tidak patuh kepada Allah. Artinya iblis tidak mau menjalankan satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma sikap. Salah kita banyak tak? Dosa kita banyak tak? Tak terhitung lagi. Solat sungkan, puasa lesu, ngaji tak galak, sedekah pelit, gawinya ngatai wong tu lah. Bangun jam 2:30, solat tahajud, minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kalau aku mati kaget, ya Allah, masuklah ya Allah aku dalam surgamu, ya Allah. Iblis jawab katik malu. Iblis jawab katik malu. Hei manusia, ni tabayin begitu. Hei manusia, siapa ngomong aku dak sujud kepada Allah? Siapa ngomong Allah dak aku puji, kata iblis? Siapa ngomong? Allah aku puji, kata iblis. Allah aku sembah Allah Subhanahu wa taala. Allah aku sujud kepada Allah, kata iblis. Cuma aku yang dak galak sujud cuma kepada Adam. Pada Tuhan, pada Allah aku sujud. Aku yang dak galak sujud cuma kepada Adam. Lah kau manusia, jangankan sujud kepada Adam, dengan Tuhan B kau dak galak sujud. Mati nak masuk surga, tak malu, kata iblis. Sesombong-sombong iblis, Pak. Iblis dak sombong kepada Allah. Sesombong-sombong iblis sujud kepada Allah. Sesombong-sombong iblis, Allah dipuji oleh iblis. Cuma iblis yang taklah sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Artinya kalau ada manusia yang nandak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih sombong daripada iblis. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ijabah semua doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambah iman hidayah dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk bisa menjalankan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai kita semua. Amin. Amin amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina fiman hadait wa 'afina fiman 'afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fi ma atin wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد
wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.